കേറിയെത്തുമ്പോൾ ആഗ്രഹമടക്കും
ಆಗಮಿಸುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಗಣಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಡಿಲ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ദക്ഷിണായനം കഴിഞ്ഞാദിത്യദേവൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ഇനി വരും നാളുകൾ തൻ ഇരുളകലാ എന്നിൽ കൊളുത്തും തിരുനാളം പോലെ ഇനി വരും നാളുകൾ തൻ ഇരുളകലാ എന്നിൽ കൊളുത്തും തിരുനാളം പോലെ കണ്ണിനു കുളിരായി ഈ ജന്മ അനുഗ്രഹമായി മലയിൽ മകരജ്യോതി കണ്ണിനു കുളിരായി ഈ ജന്മ പുണ്യമായി അനുഗ്രഹമായി മലയിൽ മകരജ്യോതി മകരജ്യോതി ദക്ഷിണായനം കഴിഞ്ഞാദിത്യദേവൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനും ദേവർഷിനാരദനും കൊളുത്തും അനുഗ്രഹമായി മലയിൽ മകരജ്യോതി മകരജ്യോതി ദക്ഷിണായനം കഴിഞ്ഞാദിത്യദേവൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ വൃശ്ചികമാസം വന്നു പിറന്നാൽ ഞാനെന്ന ഭാവമില്ലല്ലോ എല്ലാം നീയായി മാറുകയല്ലോ എന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന ഞാനായി മാറുന്ന സ്വാമി വൃശ്ചികമാസം വന്നു പിറന്നാൽ ഞാനെന്ന ഭാവമില്ലല്ലോ എല്ലാം നീയായി മാറുകയല്ലോ എന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന ഞാനായി മാറുന്ന സ്വാമി Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300. குருவினவே வந்தோ இருவினை தீர்க்கும் யமனையும் வெல்லும் திருவடியை காண வந்தோ பள்ளி
பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ சுவாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ சுவாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே நெய் அபிஷேகம் சுவாமிக்கே கற்பூர தீபம் சுவாமிக்கே ஐயப்பன்மார்களும் கூறிக்கொண்டு ஐயனை நாடி சென்றிடுவார் சபரிமலைக்கு சென்றிடுவார் சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே கார்த்திகை மாதம் மாலை அணிந்து நேர்த்தியாகவே விரதமிருந்து பார்த்த சாரதியின் மைந்தனே உன்னை பார்க்க வேண்டிய தவம் இருந்து பார்த்தசாரதியின்